CEO Regional Football Association sithanda nje kubonga kakhulu baka Premier kusixhasa kule midlalo lena ukuthi ba sponsorishe. I think ama teams ayithokotele le tournament and sibuka nje lesasa saleli bekhona and sifuna kubonga ne sive nje lesi around babane ukuthi sibambise lama teams ukuthi angene kule tournament. Cishe sibonga nje ukuthi imidlalo ihambe kahle. Kude lokubi lokureportekile. Siyathemba ukuthi baka Premier batobuya. Siwendela ama tournament lawa. Ayasita ke nathi kubona ukuthi ba teams ethu are prepared kangakanani ku tournament nje this year. Sibuka ke le competition it's high. Sibonga kakhulu nje kubo bonke labende ukuthi le midlalo ibe impumelelo. Sibonge kakhulu ku Premier ukuthi basibone kukuhle ukuthi bangapartnerisha neho especially embabane. Sibonga kakhulu sibonge nje nebalandzeli lokuthi baphumile bete batosisingatha kule mdlalo nje. Sithi kabaqhubeke ba promote tino taka Premier. Siyabona ke lana ukuthi ama brands manengi kuna SUP kuna Mr Bread kuna Blue Ribbon onke lama products lawo sola ka Premier sicela ukuthi basibambise nathi bonke nje sisenda lemsebenzi. Siyabonga.